jutro svima, dobrodošli u novi vlog. Prije nekih 5 do 10 minuta sam se probudio, vidite, još sam u pidžami. No, ovaj vlog će biti poseban jer u njemu imam neke važne novosti za reći vam. Prvo, vidio sam nedavno video od poznatog youtubera, možda ste čuli za njega, Vitali ZDTV, uglavnom Vitali koji se bavi onim svim prankovima i tim ludim stvarima na YouTube. Vidio sam njegov video u kojem je započeo 60 dana preobražaj, to jest 60 dana ja mislim da će ići u teretanu, koliko sam ja to skužio. No njegova ideja je da inspirira ljude, da oni rade 60 dana nešto što vole, što će promijeniti njihov život, to jest, barem sam ja to tako shvatio, nešto što moraju biti konstantni i ne smiju prestati tih 60 dana, nego moraju izdržati u biti. Sad, moja ideja je da tih 60 dana ja pokušam napraviti nešto drugo, ne da idem u teretanu, nego da probam 60 dana svaki dan staviti dnevni vlog na ovaj kanal. To će biti zanimljivo, bit će i teško možda za mene, no ja ću se potruditi da budemo konstantni tih 60 dana, da svaki dan bude novi vlog na kanalu. I ne znam hoćemo li uspjeti ili nećemo, nadam se da hoćemo, ja ću se evo potruditi da svaki dan stavim ovo, bit će ovo dobar test za mene, pošto nisam navikao tako često snimati te vlogove. A ovo će biti dobar način da na to se naviknem, no isto tako nisam navikao biti puno ispred kamere i pokazivati svoj život, ajmo to tako nazvati. Ovo što sam do sada snimao, ovih 42 vloga, je bilo dosta slabo tog života. Mislim da ćete sada u ovim videima vidjeti puno više mog života i saznati isto više toga o meni, tako da bi trebalo biti zabavno i za vas i za mene. Moram se ići spremat za faks, uskoro idem na skateboardu zato kaj van je baš lijepo vrijeme i onako volim se voziti dok je tako lijepo vrijeme, pa idem skateom. No, za sve vas koji ne znate da ja idem uopće na fakultet, da, ja sam prva godina na Vernu, na fakultetu idem u smjer filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje, ukratko FTMO. Tako da, eto, tamo sam prva godina, na tom fakultetu se uči uglavnom o filmu što mene najviše zanima. Možda ste vidjeli neke moje filmiće na drugom, to jest na glavnom kanalu, na Luka 523, ako niste, link vam je uvijek u opisu videa, tamo možete pogledati te filmiće i nekako imam tu strast i želju i volju i zapravo ljubav prema tomu svemu, snimati takve zanimljive, kratke, možda čak nekada i u budućnosti duge, ali uglavnom te moderne filmiće, reklamne, promotivne, uglavnom kako god želite to nazvati, montaže. Sve to me zanima, pa na tom fakultetu nadam se upotpuniti svoje znanje o svemu tome i naučiti naravno nešto novo, steći nove prijatelje, veze, kontakte, tako da u budućnosti možemo zajedno i surađivati. No, da, zato sam upisao taj fakultet jer me to zanima i nisam htio studirati nešto što me, na primjer, ne bi uopće zanimalo i što bih samo učio da naučim, a ne da se time i kasnije bavim i da me to općenito i zanima. Tako da, eto, malo sam se raspričao o tom fakultetu, imao sam osjećaj kao da je ta tema ostala negdje u zraku, da niste svi pohvatali o čemu je riječ i gdje to zapravo studiram. No eto, nadam se da sam vam barem sad malo objasnio što je i kako je. Moram se sad ići spremati.
Još malo pa smo doma, za čas dolazimo. Išao sam malo okolo doma, znači kroz centar, baš do trga Bana Jelačića, kolodvora i onda nazad. Ali eto da, barem sam se malo provozao, tak i tak nemam ništa raditi. Sutra ni nemam nastavu, tako da eto. Ali držat ćemo se ovog svaki dan. Kako su se splašile. Fora je ova plava. Plavu još nisam nosio uopće. Ono da, punim si bateriju na ovaj prenosni. Pitali su me ljudi zapravo di sam ovo nabavio. Na eBayu, ali nije toliko vrijedan. Piše da ima 100.000 mAh, ali nema. I isto tako piše da je made in Xi'an. Čak nije ni Čina, nego Xi'an. Aj stani da vidim. Dođite tu na svjetlo. Dođi da vidim. Maska. Maska. Idemo. Ti si upala. Ajde. Iva, vidi. Samo ovak, Ivana. Ovak, gle. Neće. Gledaj, snimate, haha. I tebe snimam, haha. Ne znam koja je fora da im ne žele da im idem face u vlogu, ali dobro. Evo, gasila to. Kaj će ti to? Šta? To? No. To baš fino. Ja to inače nisam htjela pit, ali... A dobro ti je? Tata je rekao. Aj stavi. Ja sam snimati. Snimam? Ovo je snima njegova najbolja sestra Marija. Skoro sam pala. Ne diraj, ne diraj. Ajmo po krupu. Idemo po krupu. Dobro? Ajde. Da mi ne ispada gumb. Šta je to? Ima gumb je to za slikanje, ali to ja ne koristim taj gumb. I ja sam na kraju dobio zadatak da to učim. I to zaključuje današnji dan. I ono, što imaš reći za kraj? Pozvonje pa ne vidi. Joj. Nema blizu. Nema naočale pa ne vidi. Snimaj. Nema ono. A zašto je sram? Pa dobro, neću, ajde. Nećeš da to nećeš staviti video? Neću. Obećaš? Da.